constituency hai ke ba 12.takarjala block tipra motha ningui jeng tini oro chini monthly meeting chini joto executive tei chini members rok bai jeng tini monthly meeting asok laika tei chini o monthly meeting o jeng kwbangma chini agendas rok no jeng salaika tei chini agendas puila o jeng chini tipra motha ni primary committee joto chini 29 BC chini 12.takarjala constituency ni under 29 BC o je chini primary committee dongmani jeng amono jotono tini approval rakha abo chini president secretary je primary committee thane o soginai amo jeng tini approval rakha teibo tini ni meeting o jeng amo haine kok chini tipra motha ni ngai block ni ngai jeng kok chak laika je chini primary committee rok chini block committee by directly coordination khlainai tei party ni chini tipra motha ni party ni chobano teibo krak khlainai greater tipra land ni chini chobano success khlainai mangai jeng directly chini primary committee ni president secretary tei joto executive chini block committee ni executive tei members rok bai directly contact lai jeng samung khlainai teibo tini ni meeting o jeng tei kaisa kok chak laika chini block committee o chini inclusion hai ke chini expansion block committee ni khlaijakha 6-7 jona hai jeng chini active workers rok no active warriors rok no jeng chini block committee o add khlaikha bas tabo teibo chini tipra motha ni block committee ni ngai chini je primary committee je khawai romani same am haina chini YTF ni ngai TWF ni ngai bahaina primary committee khajak tongo aro jagao chini tipra motha ni YTF ni tei TWF ni joto block committee ni tei primary committee som miliwi ekloge ke jeng coordination khlai chini greater tipra land tei chini buskang ni chobano jeng success khlai meeting o jeng primary committee declaration khlaimani o BCs rok chini 29 BC puila o tongo East Rotonpur West Rotonpur North Takarjala West Takarjala East Takarjala Madhya Ganyamara Ujan Ganyamara Ujan Pathalia Omrendra Nagar Hasukuri Kendraishora Kolaibari Tuima Jampuijala BC Sangkumabari Tuishikambuk Kilabarma teibo tongo Santinagar BC East Belbari Vikram Malsom East Joynagar Belbari Rasodasrat Champaknagar BC Chamba BC Radhapur Janmejoynagar South Radhapur tei Bubagra BC o joto BC oni chini primary committee je khajak tongmani abo joto no tini jeng declaration rakha tei aboni yagulo chini primary committee rok tabo chini warriors rok chini greater tipra land tei chini buskang ni chobao borok full borok ni YTF tei TWF ni primary committee rok bai miliwi chini samung no chini chobano strong khlainai tei chini tipra motha ni party no strong khlainai tei bubagra no logeranai abo borok daitto nawai no borok ni tini approval o jeng borok no jani primary no jeng approval khlaika hambai koinai chini tabo tipra motha ni ngai je primary committee o chini warriors rok president secretary vice president tei joto executive tei members tongnai rok borok ni thani o jeng koinai chini je buskang ni chobao kubui bai tei krak khlai bubagra no logerwan bangai samung khlai mangai jeng koyu tei chini tabo tipra motha ni ngai membership form jeng tipra motha ni membership form khlai ni mangai abo chini joto all tipra o na jeng ekeba even outside of chini o membership form no fill up khlai ni mangai cholewi tongo oro jagao jeng teibo koyani mo chungu chini tipra motha ni primary committee khanai rok main ke amana responsibility nawi chini YTF ni primary TWF ni primary songbai miliwi o je membership fill up khlaimani o membership form fill up khlaimani o success khlai nroni joto ni chuba chubai tei chini aro jagao chini kwbangma warriors rok tongo senior leaders rok tongo jani BC o amano success khlaini bangai jeng jotoni thani wan kori ambai CM tei EM ni PSO ni escort abo withdraw khaimani abo kubuiko fiaba jeng tabo proper information jeng te bananai chini senior leaders rok tongo
जोंनि TWF tipra motha tei YTF जोंनि president of दङ बरफ जोंनि पार्टी निङै बरफ जोंनो proper information खायनाय नांखांके जों जोंनि ADC हाफां TT ADC नि हाफाङाव जुदिनो जोंनि बरम गोनां CM deputy CM बा EM MDC जेसबानो बरमनो जुदिनो state government नि तै बा बरमनि थ्रुआव अमायके जोंनि तै दुलनाय रावनो जोंनि तै फांरावनो अमायके जुदिनो खायदों खांके जों proper information नावै जोंनि 12.takarjala block नि tipra motha YTF tei TWF TEF जों मिलौयै बसखांबो नांखांके जों गराक सभा खालायनाय जाहाथे जे अमाहाय खालायजागमानि न जों कुनु दिनो जों गसिवैनाया एक्सेप्ट खालाया जों अबनो नांखांके जों गराक सभा खालायनाय आबो जों दिया दं।